yakhumbula ukuthi kwavumbuka lapha emdala engako wavumbuka wabamusha kwavumbuka uThokozani Langa noBlack Somnandi Sabeka Somnandi Sabeka kwavumbuka uKhuzani noPhi nokuyimani bese kuzoqhamuka omunye baningi nje baba nomthandeni waphosanya kushishilezi yes ezasewolisi kodwa lokho ngangikhanda mina ukuthi kuphila ngaleso sikhathi sakho njalo kwagcina kuphume esandleni ungena emoneni nasemgolweni umgolo akuleyo inhlaba umgolo umona odlulele ongaphezulu yes ngase nginqamula ukuthi hayi akusafanele ngoba kugcina kukhipha idumbu ngakukhipha njoba kwenzeke eKalisifontein kuhambusana bemkhuluma hayi wechalanga hayi singayi lapha yena lokho akuhlangene sahlangana sikhulume ngalokho engikhuluma ngakho mina njengoba ngiyanobhenci ngithi mina kuwe emveni kwalokho ngikubone kubalekile ukuthi ngishabalalise yonke leyo nto qala impilo entsha njengamanje akekho ongazi ukuthi inkosi yoMaskandi umthandeni SK ubulala noma ungabulala uthumana uphuthu noma ungathumali phuthu udla kwaSteve noma ungadla kwaSteve kodwa into ebalekile yona ukuthi la esengiyikhombile yona futhi uyena ungathi uyakhonya njengamanje hayi to ngathi uyakhonya njengamanje futhi abafana abazemelama bakhona bathatha sengibabonile ungasinika noma highlight mhlawumbe ukuthi bapho basikazayo obonayo ukuthi kunenzeka mana ngiyahlanya yini wona iqhoma ngathi amakhona esinobubi ubona ukuthi bona ubuza uhlanya nje angiyamzana efa mina Msunu nje kuningi kakhulu ungizomchunu akhulume ngakho lapha interview ya last year bathi bekamangali ya last year lapho ke agcina bhoka khona nayo lensizwe kuyele interview ubungizwe unakho lokho kodwa ke ngoba ama interview abelokho evela namhlanje ngithe hayi angenza ama video ngawo lapha ke engifuna sikhulume ngakho iposition mhlambeni ungizwe akuyona ungizwe uyi-host eBhinqa Nation lapha yana ku podcast and MacG network aphinde futhi ayibize ngepresident eBhinqa Nation ngapha uthi usakhulu lapha eMdletsheni umthanda SK njengenkosi yoMaskandi nithi mina mhlambe ngoba ungizwe iprofile yakhe lokho ibuya kancane kancane mhlambe sekuyisikhathi sokuthi athi khumo endabeni zokuthatha ama-side uyabuyela kuma position lapho kuzomela angabonakala njengomuntu othatha iside njengomuntu okhethayo le interview indala le ngiyavuma kodwa ke angeke yini mhlambeni ke khambe kubonakala because usekuyi point of authority lapha khona usenga influence izinto ukuthi zihamba ngenye indlela ilokho engiyibuza khona ukuthi yena angeke kufike lapho as much as enolwazi olujulile uwenzile olukhulu uMaskandi ongizwe kodwa nje ngiyazibuza ukuthi yena azikho yini izinto kuzobela ayihlehlele njengomuntu oyibeka nje president yamabhinqa njengomuntu ke la nje banimuzo kuyivideo ke wayephambisa kakhulu insizwe yale eMdletsheni kwenziwa abanye lokho yena nje abe yihost lapha yana abefe and futhi angakhombi lo ukuthi inkosi lo akasiyona inkosi ilokho nje bekufuna nje ukukubuza ukuthi na angeke kube into enhle leyo lesodibana ngokuzayo ke khona la kwi channel yeni eniyithanda kakhulu ke Indo Fire Soweto TV ngiyabonga.